الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلموا تسليما كثيرا. أما بعد. Kwezi mafundi watu watukufu, wababa hatu, wadada hatu, wanasho hatu, wanama wanzani, kusudi ya usikwalolo unubanu rije ri hadisi wadzima maudhu muhimu kabisa haukabanu risangasi haruma wakati wa mwiso wahe mbwana ino awahaina mndu ngasi haruma prolongation jezemitahe prolongation yahe mbwana raiwa nawe ino narukubali ya uka azali atamara shaya yo uratrapehe eko wandu ngo masiriye ngo na hamu ngwanza uzeno ngo zajiribu watukufu usikwalelo mwishi ya hanyo tipia eleda lao lafanyishi ya arumomji watije eli nuzabarile la ulinu inuda lao la kaufanyishi hausufa jihadi hoyano mewa generali yabo owambeni waono kakairi bawide mwana aywa wadzahani latije watanganyani itsanraya wafanye feti wajibiwe daone mwana hao baada hano mewa haizo watukufu ikamhimu hoka jeri hadisi mbabi bana ikamhimu jeri hadisi banu urambilaneza kweli upande wa pili dedua yanzo isoma a Marseille besenge joka le 19 février upande wa raru dizi habari za husu mwenye baraka no wandu wa wanona azali ya mwiso ikasiona ifanya banu ikayao ngabo wandu wanjia eni mri ya njia bahanu watoba hahe ya njia nai ifo ya rejeziwa hadinko inu de zenongo sufa jihadi yafanya yani kiwazinu waoa tije wenda wakaumremea ya ukane ekai mwiye wa hatu ekai mwemaye wa hatu zinu ya reda zinu rishukuri yawe ya rendweze njema zinu baheni azali bahafanya hazi ya za kweli abonge yabo lelo wakaufanywa hafla ili yani kiwale bambu hoya wona nyasi wa hafa hafla hiyo ikana tengwe jinji kabisa bwa tukufu hafla ikana tengwe jinji kabisa o mafundi watu o wababa hatu wajomba hatu onti pia wabiri wende arumaye hafla hiyo sha ngamadiso bangamina emwana mafundi watu tukufu mafundi watu holiho ya uhima wa wane neze twabia uko Mwenyezi Mungu azamba ukana dhahara alfasadu fil barri wal bahr ima kasabat aidi nas wanadamu waisawa benu wala ngu wafikiro kabala qaumu lutienda ya kaurum pirada yenu wazade bati wono wazade wafanya umra mguya wasami warudi warejo tere na bidi za kiloti wale wakaurum pira wazade wafanya umra wavaya wana mabibwi aba Mwenyezi Mungu na msitirini ya sitiri wana shema Islamu wadadza hatu na wana shahatu na wana shahatu na wana hatu bayi wende wakaurari washindi itijinda wabi alafu amba marunda yahe tiona mranzi ya marunda yahe umra tanu yani sobenuha
Wali yaweza mbinguna samihi mtu mshaba ava yeye ndo mtu mshata engemka ufanya umra mambo mtende mbio sa'i baina Safa wal Marwa mtu kende mbio doenda hambabi alafu yode ibada yode toa ngamndati yao mdudi babo mwede marwa na kilotina na tirikomva mdoenda mbio bari mpira na ndo kata inu Mwenyezi Mungu azambuka wala ntarudha anka alyahud wala an-nasara hatta tattabi'u millatahum Ilare mpira ngamona wantu wenja hapa sini mgo soma gena fibromo hapa ani mgo soma gena zahama jo marumboni mdunguru dia de bale fanya movement ya juisi ya jiwambe yare mipira ule yafanye jau hizo zonti pia wanasho watu Waislamu watudi hema java mda ba ware mwamba hindu yabo etakwini ya mdume yote sawa mdumshi tuombe mbele na samaki bale ni gujuso zuma na mwana mshislamu aruma taxida na mna samaki mna tirko ile gujuso zuma aruma tegwe la wandu waume na roshi hadi almusiba soda onge o babano watatu mdumshi hata bainga lolo mdudo tunde mwana mshwa wao bainga lolo mdumetso kama bale ndaro ndo wa chesha waro ndo inkadango ndo yashi tafani mdudo mtunda ejukana ashe yo amana stehemru maho sheke mrumende yale wajangu so mrankode na umtafanya na umlapizada yenu hao ujamba wendo piwo ifoya ha ukuja mdondo wakawazade wenjino uta umload abonge bidio yode namna mtakofa onge zikamba ngo ndo ambe mnguna ribe wanaziwana mnguna ribe wandwa ume mnguna aunienti sheka bale marunda ya umnda wanasho hatuenda wakau fanya umnda bala wakanda wafanye mguya wabe ushinzi warudi waraje wando watuweze hijabu ne mabubwi wayala atondo avayona kiloti wando dondeze mbio no mpira bari ngabo mpira na federation wanuko atina haja wanu makafiri wano wenje ni afa oamba na watomndo wazungu wanu wendo ba watomndo maana kwa tuamini ndo kwa ungo hara gesima Islamu kweli ngari kubaliyo ya ukana haya wacha zindu waje mafundi wenda wakausomea hitima ya usifai jihad ngamwona mwana nyasi woi hizo ndizo ranzori tabili eza jirimri lokaya kitu ya heta umulutu wajitolea wahimisa mpira baina ya hao na wanawake tatu ambeza kasiri shangarambeza eza benuha ewe za jiriba ni ranzori laoneko ezibwazi wa hatu ngwaje alhamdulillah lona wazebanu abo eshako prepare wabanu lokaya hena mjinga rujuka bahama qaumulutu shawota taya wodo na haya mwandudo nongona aweza kota habanu lokaya rangule wao qaumuluti na mbenuhe inchiro boyona haya na mbenuhuma bagweni hani kama tumfanye kipa mpira na mfanye awezi jodunga bamiri yoita kuyasaya lokaya wababada banu wadayukaya ngelazimu kwa longo waumba ushama shabenuha ngelazimu kene statu hao bao si hale yao wajuhe na ndoa himilie ukaa wanuwa na haki bao akawa ni kwa tuanza wadoka dono rwashe abuna kena haki bao wadolo lana iyo ndo baba ne madu ya hosilamu mwanzo prepare robo jazinu abinge kwezi kaje kuparana banu jerfanya madamano haureme serikali hoti hori hiyo shari ko hujari wone so shahidi watu ngabjoka fundi mzima banu waje tena gujone saze hakwari zaka wanduwa onombi ezikojiri kanduwa daza akaba numbitimbi maasu timasu henda ngongi ne daraja ya hayo zindo ko umma wa kamili watwana miziwa hizo ngari parao simafundi kaonera hashirishana bamu bihadaniri tuko huje jepto shahidi wa Mwenyezi Mungu ka almuradi sikartina zofanya akasi tido wenye mihono si izahatu do hamba lokaya bafanyi wa itendo ashapeu harma ardhi nzima mwoni mwezi ardhi ya Kiislamu batu rihimi risikitiha Mwenyezi Mungu ashuhudia karja soda haza akayo de kozi yazi adhabu za Mwenyezi Mungu sitoma ndio jumati chakama ndo soda zabahi yodo wakati adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa sitoma ndio jumati jabwa kangari hashirisho ya banyanyasi maulama ibabakisha zerongo zinu zirengwa hauzena jabakanga paroida ru iftai ne wizara hizo habari za Kiislamu zerengwa zini sosoda zuwa bahi wandu wafanye daula wandu wafanye shetendo shinu wahondanene na piniso ya ladhimu haukaa watu wakati ujozi wa nazijana watojo renga mfano hiyo ndio baba rato
jazahullahu khairan baingi hamba shakarture ma sirikali au kawala inge mhara bajana belu hamba ukana kabati mru demokrat hamazali havumbua bala darul iftai fasirabo yone muftora ila ya mufti ole aka lelo de tengwela haone makabi waka ureme usufa ijihadi bambu bwe yaroa na nyasi hitwa wa mombele dunwa nguna uhenti na muwo bo usufa ijihadi na azali mtimizo wa baki muwo wanruwa fe mdo rengeze mali mdo fanya ngabo mafundi ware ya kiyemba waende wajibiwa mafundi ware ya kiyemba wende wahimilia haringo ombele usufa ijihadi dunwa basi wanaone dunwa hiyo ngamparo vanu kirasmi emwanama Ustadh Sayyid Abdallah mjini Marseille ne maulama waripara bahani rishawiri tamba yo khairi wa baraka ngamjwani sa tarika yabo ngarjo uzaba ni mabi fundi Sayyid Abdallah yauka renge initiative yauka ngari para wandu jeru wambedu ngwa janlia inamna ni mwana weti mru romana damu shaguro Mwenyezi Mungu bahiba nkunga mambo bana ya ukabasini mibangu fakhar fundi Sayyid Abdallah kangari wombo dunwa batu ngari jo womba mgu yari tole o andru emadiwa henti ya hatu ne dini ya hatu kangari ndo na nguna unie tibasi ngari jo womba tena ngujuka yaonichi na ngabo wandu tsa wandu warendo na iri to womba mungu Nyezi ngabo fundi watu yarambia ukana idha balagha dhulumu madahu aina katibisi la uyaba eke injustice sai haladara idha balagha dhulumu madahu watansa dhalimu ilahu dhulumu haliwaza ukabanu ngabo mfaume rijoka umreje ingarira ndo na ye waruma wahe walam yakun lilmadhlumu siwa ilahu no wadhulumi wao kwa tina mbamru ekati Mwenyezi Mungu akakatina mru urishinda yari daidi tazama dagazo zamu utimza zafaina wa otipia kwa tina wandu no wafunko walam yakun lil madlum siwa al ilah wal harb ala din al ilah ne bana inunge wana uiranganye dini saataha yatadakhalu al ilah wakati hiyo Mwenyezi Mungu intervenir yo intervene ha inondation ngari jo urengwani majiri fepia ilwane zemfi yo intervene ha sikuloni iranganye wala wezenyu basi wezirami yeri fepia yo intervene ha maradhi mbelembe kabati utengelo mwanya nyana na bwadembi ngari jo urengwa hazilzala ngari jo ufapie arunge jo tsambali yabo ja Japon je zenti chona bizi irile na Mwenyezi Mungu de hamba ukana fakullan akhadna bidambi haina wandu rikawapini seswele madhambi wafanyao wakati wa dhahara alfasad fi albarri walbahr surati Rum shawi surati al-Ankabut fakullan akhadna bidambi haina peuple sitwa ipini se sitwa ire mabuda sele madhambi ha keja tosho walimu ne shirki ne masahiri ne niabi keja tose israfiri fanya weze mali keja toshe niyambi keja tosho wizi keja tosho ulevi keja toshe zina keja tosha ezeniyambi neneze husudanema keja toshe le poivre keja tosha abasa oana hatu no anana shwatu waendo wajibenuwe mfanya makamtuzi wona mufika tuziona taba basa no ana hatu ndatiza mwana mshe aba basa kamtuka ureja mu kafiri au joza mwana mshe namposha hitwa bakana una mdio mlodi yolo wakati wa ukafiri wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajha ikamra azali wa mdumshe wa mtuka mdenda boko wa ya jololo ikabali ya tijo dajare leha na tuka batu tuka ukana jana ando mengo ajilola wabas ando mengo ajilola ndi mugoda rgemi unikami kiro ndo heza basi kabati mruwa uhisi ukana no abanga razie qaum ngaro razie et continuité de la famille abontina ko kana mjuhu abo mwana kana ka mdombi mdode et que comportement dai iyo mafundi wazijuwa andro umeo bayiziwa ono mikati wao ni homa bari ni pia maula ba wazijuwa dari ifta wazijuwa il s'en fout
lelo wende wabaka mpira wajibeno na ndira mpira bakwa namba rongo ti hale yabo na mjifanye statue ti hale yabo non inushwa ndu ya tengele ya mru mimi ngamtolola wona tsaho ntina force wanlole mru mshena mintutsaha minga matololo mimi mrume amba kongo ona uka ngabona fasi na mbenuke na mwele restaurant na mwele plage na mwele terre na mwele mwapio na muhime ya na mwele hoteli ndumena mrume ngano marga hoteli ni wakomori ni waili ha eba no hoteli ngamo marende jo waidi mshena mshenga ndo mwende wajiri hoteli mbaki mdade mdade wana basa hata internet wangu ngwale ndele na ngono wandu washegwa tiro mafoto wazingarana hata ufikiri bala ola mdu daine mruma ola timu nyanya ola timu za ola timu za ola tile mwana ngono mdumme aida lembele ya mdumme amada yakama bala ngozo msabati ola timu babaye ola tinde mwanyanya ola tifundi wae ola tuzikwa izo de bujo kamba katuzi wana Komori il s'en fout azalina rini ke pa il s'en fout. Sasa ila lelo abanardera mpira na fanye tenu anafuma udele zalisi et quand il n'a pas de mjoba si un TJ il développe là une TJ doit développer ne dulmayu ne shirkiyu ne fasadiyu ne israfiyu ezbatambi maziropi anga Komori e matambi maziropi anga Komori awengenyi wa mafundi na mwana nino anakiyemba le ujuma ngamwedo mahimili ya usufa jihadi mwombele nwada ena zali mguya mwenjezo umuri yatimizo wabaki bo mafundi bo makavi bo majishi engenyi wangu mlona irumbi shahidini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bahimjo kambala mbiyo mwabakara nzoro wono watoto wakauro mpira wala ili kaumulutu ila no wazade wan mwandishi wazade ransi udari mpira daona dobo msade udari mpira daona dobo msade abariga mafoto karibu wanasha hatutsawa nwende umra nzobili wavaye wanakilo tilo atasiri kwa wasotero kwa rumpira wavaye wanakilo tilo atasiri kwa wasotero kwa rumpira na balawone wavaye umra labbaik Allahumma labbaik la sharika lak itukobide mbrabe nguna nisamizo na birapia esheba tanele jendo awale jomo hoteli naona wanra umye na wanra shede staff na hizo wende wali watiana mabiwa idi ze faida za homda zikubaliwa abo basi gebala mkada mafanya umra ili mshinde match shaka mtakada matubie ukamtakada matubie banukuelezere zo sosione ze media enaba nugo sotia tawo yaone kabala angaliwa basi shaka bati wanugo mpropager fasadi mimi njatu kanta tadakanti hima niketi na meka mbono mpira wa masaramba vina mahindini na kaumulutu wala avoka ya tidoji wona chao sha umwena riwane ekekarjawana wallahi ekakarjawana gawajo fanya intervention divine Mwenyezi Mungu jo intervene wana kana uruma mndu utojo njia yabo angalo wana wazenti ezenti ngo shaba wajiri tremblement wandu wafu uzi umenko wajiri inondation majia renge wandu warikipia watubu wademu yurikisho wandu pi ezo ndo bujo kamba katuzi jwa hizo au ndo bakatuziona son tipyanga rezie shionga reziona ho ngabo hizo mana sojo za Komori inuti ya kisila mu 100% na ondufanya 1000% shati 100% ike kweli eni mrunka twangalo kama ntiza mnamwa na mshetoi bantiza mnamwa na mmetoi olioenda fanyazi aboye yengu tukushu mwana mme ulona ma mengo imira ulona ma 20 inamba ikabidi asome awi afanyazi ngomona jangu tsokomeze nyila mama mndu ndini ngopasho ngono ngamwedo France titunavis ngamwedo Dubai onkuja soma bali kutufanyazi mapsanu yonduda iyo atwalo na pesa kwa tushindo unda visa iyo atwalo na pesa kwa tunda visa ile otine visa vai banyi tindini na mapesa na magari na tikena da restaurant mduto mtunda ngojo munda bala kutokushu kwa arojolo afobodo ngojo munda kutokushu alafu lelo kweli wende wavaye wende warompira kabachaka mndugula bala kono de dai wanguwe milu ezajuka ujirisi jiri yo de liberté yao amruka jamba sem tuzamfu abanga batu jamba jambi hay kwa mratu bawe dini abada ikoli pour Allah na sana tabo madami boko karidaza e madami ya ongajo tsongezari feso ontipia banezenti mazaya si hao ekedo ngokana endo hando bibabu yemlevi uwe mfiraji uwe mwiti uwe ushiriki
kabati bali nungo enda chao lo tswana vaje pia e wanu sabari wanu ngo ona wezembi zono wadasa abonke tika utabani tena be makadhi ne mafundi watu hawenda wakaunika e bwana woi yarahitwa wanama e bwana woi yarahitwa waranyasi wa hafa usufa jihadi wende wa mbeledu wa daina azali ontipia. Shukran bo itandaya, shukran bo maulama wa itandaya, shukran bo majeshi wa itandaya, tizamba kasina besema amidi ya ukabana azali mtutu waonda hubi shao warangamiza waina ufali wa Yusufa jihadi wa Muhammad Ramadhani wa mufti wa kadhi wa pia waina ufali inde itandaya ya lirotao shabu kejazia ikikabati mashujaa kejazia ikeketina mashujaa watani ya wanao bwana abonge rikauja banjarambe olio ya ubeza mtaho wandu wa organiser machila parce que wala kwa jaje ndo terehula ne malbitra ne public yenda ka wona sabe public yenda ka wona machi wallahi ila tukwa bidi mdata helamini bala au mdata henzi ya watu kwa ubira mdata helamini ekwa sangwa roho mdia wa bombarde pia wa fe pia watijofikiri mdu tena fikiri tobi amada zila mnati wa wandu waidi mtu unda indu mahala mtu unda majima ela mtu unda barongo ike kweninga mtu homjibenu we mwede wandu waume yani masala pa vitanu sikartura mtu garira mpira ya pula mpira ya dangu hende ya denda mabala mtu mshe ukoba nwanza ikibala ngwaji forseo tobi amadi izo tobi ya za kishenzi gaya bo wana shwa ngwa tukolo nito wana enyi nyu wandu umenga mtuka ukana wanaji wandu wadisi amadi yo wansi juu yao na mwedema waone haina ujoji jeni wa yaonese Mwenyezi Mungu kanga mutore kutuona haya basi Mwenyezi Mungu jo mtubisa pa he usoni ala almala engeze famisa wanduan uka ebanungo fonfio mbi banungo twenda yena mna ubiyaza wenu banungo twenda wanyamizwani bani yaho ena mna uliyo no biyaza ne kisti minde karavati abanungo twenda wende unyama basi wende urendwa awe bani yaho ende yarenge ya wuti ya kutujua shada bishi tuko mtu hano nyao kweli wewe mwanadamu nesemba de bisili yona na basinga mwabio ni kana wallahi na mdazebo mafundi bonga mjo uone idha balagha dhulmu madahu ekele zahalinu disi so pia warengeze mali darul ifta ude maulama ude maqadi kama tulona haja wanana kume na mweja kweli wabili wasome au wafanya haza wali na wale walowe ike kweli ngwaona wandu wadungo wapashia watu wangu wandu mpira daunu wanawashe wajibenu ike kweli wandu mpira kweli kwa wandeda kintu wandu wale makoti na jauja wa maulama wajijo karilani yesa mlani hindi karilani karjajibu anaitaje kamjajibu hindi leza wa misiri shughlana alawant alamin sinema mwifanya kama kamtu waona au pia ngamtu kobirana nao hii kono zungulia chao zonti pia wajibenu maudu ngabajoja wa mbesi wa basket hai banu ngabo liberté ngwa joindre ambassadeur ntonda lidaili president ule yapo mabia voter loi pia parce que aina utukanza bakia mtu jona bahe waba aina utukanza wala ntarda anqa alyahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum zoni zona kwa jabanjeni zambe ya uka olio ya wana ne zembi mjoka umma mwema mjoka ntinjema kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa litakum minkum ummatun ifobake wandu wa beticha ifobake wanadamu wa beticha ekaka bati wandu ambao hai bangoto hibia wandu bure ngo shiriki ngomvayona hii ngampanyo jao ekaka bati mbamru abira mnayo wallahi Mwenyezi Mungu tojoranga mizari lan لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ebanuga mtu wandu wakana ezetwa biazinu eza wahunda fakhasafna bihi wa bidari wa watolani arudhi yo arudhi ila tukobidi buheba na ibwe hanywa basi wandu wanje abo pia wazame wa milwane le kartala wa sawa milwane le jifa na ile ya wami basi ili fe basi ezetwa biazinu wandu zibuli yazo solidari jamanda hiyo mnanti wa wandu wa ili wandu tuna ndo hala warudi wa jibeni wa wandu na mnaila ndo afanye tabia mandazini
Mwenyezi Mungu amba daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'ami Allah fa'adhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawf. Mndungu kana mna bwana mshwa nguvu kudole hata ndo tukomda mamrumme wallahi billah. Mwenyezi Mungu amsitiri kama mnamona mmewa taratibu ya lole mwana mshwa tu dobi aina mdrodo muziza uto asho olanga ndio lolo ba ono mnapogosa jirengeze mnade vuna mna costume mnaona mapozi odo mangale mihono uvutuge amabala taduja la bangili ha izinda sibizini odo mangale yo nasiri ngutsopa yamana kola ya tukofanya ndini ha indwa ndalibini dona ndini ngumole mnamwedo ngonona mihono kwa amabala mndanda paralyze nyumeni ha ya del musiba ola mnapogosi wamona ola lukole mnatayola baba no wazali wangu wanzo tairati shabu mwana mnatayola ufikiri ola mna yujoni ngo yende kuchomunda kuchondo na mihono kwa tuweda na matari kama ha umune derigeze mnadevu mwana ananyide wajja upande ola mdulo na makumi na shenda ola mdulo na mami gobira ola mdulo na maisiri wananyide wajja upande abata udoheda bo ola katina jana mdumshe ola mkini alo lwati hale yao mafundi waziona mu restaurant no mu hoteli no mabangweni ngwaona haruma zerezo vanhu kwamba ino ambao suya iyo kimiswiri suya wo male boko kuna udu feti wanazigiza gina wana feti kuna uni feti bibi pia zile rezo zino mda juu ya doanka dia chile Ivan kam tuisi mshiba ukana bano wana watu basi watu fondo mararu na makoti watumba wako kama sondo bwana watu walolanga mmaona wewe kana ngwalo no watu lolo wana hatu na ngwalo no lelo famille ngekonomru ende siono ndini hulari wala wangazi chaweda maori haina mru wantu afanye fasadi basi ngutoni kwa accès libre maori yawe haruma territoire ya Shvaranza iyo ngotofanya hizo nzao ntsoma onda wala ndo ruanza ritemba huma na mlolane na mpanya ina mtokanza mpanya walikuwa pia la France c'est voté la loi tumbeko cholo na mrume mruchiko cholo na mrumshi ena nede hula bahula salvation mseto ngojo kamwema wede wajia mu Facebook ebanu jau Yezi mguna okowe wakomori oko mesilamu wodu pande na kaujana be banu nyima fundi majuha mweda makawomba abiga mbehori sala hangu ya fundi Abdullah abonyi wako tukufu mlo banu hadisiyo ngara jore le raombe duwa e mafundi pia ngari para wakomori le raombe duwa besele le 19 février harmom jwa Marseille sha ngamla hoban enti yatu ngiona problem ale watike siasa watike jao ana mjeru wambedi mwabase komori mgu ya yauni shamdati vumbu mdukana ziya izofanya wabango dolo mgo fanya yabo mimi ngamjora nsusufai jihadi yado uwo wandu nirenti ya zali yado shiriki nirenti belu yado ono walimu nirenti mpinyo nirenti wa ulevi jana bina mjeru wambedi ha yesinema Mwenyezi Mungu amba kana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kana ushanje ndogo paka rishange hizo ezili harudi harambia walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatun minas sama ekwandu waro Mwenyezi Mungu amin Mwenyezi Mungu jorin kema riziki harudi harambia daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan Mwenyezi Mungu ana mfano wa bahanu au mji auti au bavu kanat aminatan wanda amini Mwenyezi Mungu mutma'in watulilie mariziki akawajilia na waabudu Mwenyezi Mungu yati rizquha ragadan min kulli makan au ebahari au lozi wala do manga wala do ile dima wala do haziza mihono pia mariziki akawajilia hama agogo fakafarat bi an'ami Allah wajawanjia tobiambi fasadi ushiriki ulevili wa apisi na shurbul khamr pia wazinjia yabo fa adaqaha Allah libasa al-ju' wal khawf Mwenyezi Mungu watubisa hanyora na nzaya na harara izo ni zari hundu yabo ngamtuka janjensa kanjeda mina mafundi
waambia wa azalide namna yongo rondro namtuka utanzanganya damina mafundi waambia o belu ekraze bo super jihadi na wonsi pia abanga iyo dio nda ibeto ko jari yombe na abanga joyo kana ga problem problemu Mwenyezi Mungu yari pinisa windi kabati mwanadamu utoto fanya dhambi kabati mwanadamu utoto fanya dhambi wa alaikum salam shadhambi ngabo yambao al-kaba'ir ngabo madhambi madiro yone shiriki inji batomru fanya rongo raijenda yaona mwalimu au yaona jini yone masahiro ndo tungo udhulumlana na urosheana na niyami yone liwatu ya qaumulu tuida elezi wazo balazile maana Mwenyezi Mungu akoreleza laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab zinu zikau jamilu ndo wajitahadhari ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq ngabunti za Kiislamu bare manyora hata ay majia humkabata tamati yomba jafaf sécheresse ngabunti zindwa jizanjia kodo wangabisa na pia abo hizo sasa ukara watu rizifikiri ajali hamadi yosi joja komori abo hizo kautungeza ikeke ja komori dekema ula ngamba itija uinuja aneke ze biezi pula baka jojibiu eke eze parisi fanyo nga jojibiu eka douani ula nga jojibiu eko atata njoka mwade ngondo na pitalinga jojibiu eke mrende hula njoka makiruka kada uhibi wakana hula wanga jojibiu eke ujo kanta ya onemba mwenje ya passe mbanguo au ya charge mba telefone ngizo nga jojibiu sonti pia abuzi kartima diwa izo showa yabo kamna kutolegeze mali mwamba kana na mdobe hajeri panye cha basi ngamjo mtinani wana video chao yabo ngamjo uone wana video yabo ngamjo mtsa bata basi abange yabo tsiko chana beba nyokana wewe wandu aparo wandu au si wandu riparo wandu lera mbedu karna ujari fanye cinema abo ngamulaho bufundi Said Abdullah waripara jeru mbedu eketi jaru mbedu ayo au ni pare una bentije eketi jaru mbedu wala wende wakawa badwa mngune ya henti usufai jihadi na belu ya wabarikishe ya wahifadhi watundwane na rongombi wake abo walitimizi pia basi bango eketi ja marsi ya rumedwa hiyo unambie na kabula beketi ja Mwenyezi Mungu alitolewa ndo angamiza wensi ya hatu Mungu alitolewa ndo angamiza wensi ya hatu abweni uyangamizo Mwenyezi Mungu jomtoa yarinike wa khairi shakana be mbona riziki kana riziki yamba hindu kana urizukia hindu kana uri haudi yandogo kaka change o widi ne dulu manene masu ya benwa na pia tijana kana ndera mbedwa Mwenyezi Mungu nasolo umba wako mori kuna watoja nguna ritole madhalimu nguna ritole madhalimu gawan kamchote madhalimu wa mbelwa dwan wa mndo nguna haulio madoni nguna haulio nguna hao ashe wanu watombo mpaka nduja bashariki waniri irandi 2000 tiji disi yatowa wandu hifata basi sisi yatowa wandu hifata basi Ben Salman yatowa urenge mafundi watu ya wawe pia wafe wasaya wabadilie wandu wamada wapia ngama zoa bakia wandu hata sisi dabo wandu waleme walo mafatike Sheikh Monize Ndongo Putin woi yazifanya siri emimwa hibashariki yan yamnike babza siri ayirote siri Bashar al-Asadi bo tibura na baba Bashar ni ba ndo ule shambani hizo ngezi lazima ina manadamu ya zelo abungia batika utabani ni mwambie ni namna hiyo kana ekanga rombo duma na alifanya insaf basi na problemu nzija banga bombi na dhuluma inji na jau abungia kabati amrisha jema kabati warazambi kabati wananambi shapia rilasa kuna nze komorikenti ya mataji kabana kwa mataji parce que kabati wadilifu Mwenyezi Mungu amrisha wadilifu kwa uti na haina nti ya Kiislamu watu waadilifu Mwenyezi Mungu yakaibariki na alifanye kunutu ze swala pia ateze swala za dhuhuri na asr na mdofanya kunutu uruzukuna kana uruzukia hindu wa alaniyatikum turzaqun wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura la rete sinema benti ila ebati yekele jwa kele jasabonti aina wandu hapa pia enti hatu ito soyons réalistes ka groupe ya wandu basi aina wakati mdo tukanza ile bahanu ya tuta towe
ngamtukanza nyeso swali chuma hiyo na mkwezi yuma jana shida sasa yinu abo mprepare mtinze mbuzi nde mala tukaujalidi nde mala tukaujavumo nde mala chao ngamtukanza amtuka upashia ngamtuka utana mkwema pesa no mpare wandu majana mara ruwa jote ina mbuna mumnike zikume yao nangabo wandu wafanya hazi ngabo wandu walwa wadi ngabo wandu tonda maidwa halanga ngabo wandu tolwa mahazini ngabo wandu tonda badalao izo wandu kaziwe nao lelo waparo utipia wande wajazwa msirini zanda tije aringwa ombele yao sufa jihadi dua alafu mjomdabakana Nigeria ndejo Edouard toka yombabo unabiye bo fundi Abdullah bo mintina utanjeri fanya sinema mafundi wao wajaza Marseille hata amamani kabati ndo na haja kabati usubuta ba uso eze tobia zijuru so ntiju hatu wadaza pia wajua ukakabwana wa uviolewa wana wa ulwa wa hafa wana wafungwa wana wa balebe hati mzade ora ya fobo wabala yambeze ngoza ji hasi chawa walenga ula mndu atatoka abesaba tutuka tolo hasini gari ngombo juma nguna ritole madwalimu yarinike wandu wa khairi yarinike maulama wajusu utombeza kweli yaritole wanafiki yari yaunienti ekayoke jaomba sheiba hata yo sinema anaritanganye pia ro wasaidi yawe tuluma neze rongo pia ro watusaidi engacho tuka usaidi ya rongo mbi usaidi ya ulevi usaidi ya witi usaidi ya liwatu ngamtukamba kwa jaziona ewo tsotswa bona mndu lo wa telefoni wonga nje japanye ja ufahari wonke ya salif ari ban fahari aja mwafile ngamjo ufahari tso kujo panodo ndo aeroport nda utunta shakabati ya juwa kana wandu wanu kweli ngabo malesi na mapede wajibeni wa watouria ndongo dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nas ujuza lomna wana mshogo toka ukansi hata emana wana mshogo ngo jodu haya apa ya mtata hina mbaba bahari ngabo wandu izo pia kamjaziona kamtina janizo kamtuona kamilisansi wandu matu mazini pia kamtina ewengu to razina rende ebana wa mtu ebana hidi ebana falsifia no kaka ngabo moto mikoni yandaro ngo hazina dumizo ntwa biti ara de tourner tiji 500 tiji 5000 ni marenge se milioni de se miliari waswata mndu mdisoni sabari ile kipu ya howeti ile kipu ya howeti kabati problem abongia abo mimi tikauberi sala hiyo rijoanza jero mbedu hiyo sha sije mrifanya sa cinema abo rijoji mana au unabiye tout suite unipare jero mna unipare bo fundi Abdullah unabiye banu yakana Edouard ndora uyombe abo ngarendora fanya cinema na mtajar tanganya pia bismillahirrahmanirrahim nartabadiri bismillah allahumma salli hawalana allahumma barik ashi usomo ndrongo zijuo yakana dhulma tija ngojua wa dhulumuyo ngojua wa hibia wangu ngojua wa shiriki ngojo Mwenyezi Mungu na haulia eti yaritole madhalimu wanu yarinike wandu waadilifu kayeke na uombaji wa hiyo ratanganya hapo na uombaji wa consider kwa sawa si diaspora karna ujo vote karna ujo abo dida ula haki yodi ya haki ange wahenda bona wakehula waheko lina kono walladhi khalaqakum faminkum kafaminkum ngabo muumini ngabo kafiri ngabo mshiriki ngabo wanafiki ngabo chauta tunaja takajida bila Afrika namba islah wala kana usulisha ndogo Mwenyezi Mungu kana usulisha ndogo aisha zamba mtasujamba wonda mimi inna Allah la yughayyiru hakika Mwenyezi Mungu kana waraza kana ushanje situation inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim pakari change ekaka litashanje witi na utole tu wandu muhazini bure na bwa wandu wafe bure na uviole wandu bure na uhibia wandu na ulevi na liwatu na detournement ekaka litashanje hizo auramba mnguna litole wandu wanu yarinike wandu waadilifu wallahi banengetelo na bandu jema yo tijo bya mitamili na ikoni sha arumaezi ekentina amjota wa bengeti chimro mdahubi boja babo sana abo atira abo mdo watu wa ikoni watu wa mitamili waona wavumbu wao ontipi na watu jojibi inge ikoni mitamili shantina ujua mtu enana renge bandu ya rabo njeni renge mtu nto mbona na binto abonge joli zona kamzani mwambia ni ba omji uno hatu son tipi omji emijini hatu son tipi ikoni uni hatu sonti emitamiuli uni hatu sonti lelo na mumtino ni banu mwishie wana makaulu wana na mwishie wa komori na mwishie mwana shwangu twei wanandongo yako watia wanandongo wanono ngama ndiso banu mwishie wanoto to ikoni
ukana izalhunda ile nefu zibakisha tarehi zibakisha jaratil kalbi na jaratil kalbi yeke bangu yehe na mjenyo mbujo usami yani kimwanyo mhono sambuka japaru sami hero ido zalhunda umjini koni garvo ujwa enda mwendo lisami shero keno kwa ngwa wando watoto ikoni. Assalamu alaikum. Sina zinjuzo haba shamberi sala yunu usuni wa shababu wa ikoni mwambia ukana izalhunda ile nefu zibakisha tarehi zibakisha jaratil kalbi na jaratil kalbi yeke bangu yehe na mjenyo mbujo usami yani kimwanyo mhono sambuka japaru sami hero ido zalhunda umjini koni garvo ujwa enda mwendo lisami shero keno kwa ngwa isemi ngoza rundele nefu ubahamu watu kuwakaya ubahamu wahifadhi wakaya ya kiasi majana maili penda Anwa isamba rumwezi wa namna udali yasi ekasi ganzwende siwani mabweze singanzwende siwani mabweze watoka udoka ile ukawa walana mzuni bale polisi nende sanda ya na ule sanda ya ula rohatu nani kona zaliwa isede mkasa de ya hivushiti yo emaba wakayati yonjuko mkasa de ya maba wayati Awida ya la fikra rambia raisi azali ya rambia uka kusaho zemali wa anuzilio. Wahida ya hule ngano ya hule ngano. Wahida hule sukari ya hule sukari. Wahida hule mabawa ya hule mabawa. Uka zidei izoga zidokasi wa harumasindu zili. Gartaniyo ya ukayari haba. Garanzoli badili yensi. Kena ubadili haandu mabweze. Kecho ubadili ha. Kena reje. Gasina Ramadani alikabili vanu mars janvier février mars garda alikabilio Ramadani mwezi mtukufu ikawe mkomorie kalisa wa amadi mezi yoindwa china ngiaunga jo hima hata mwezi wa Ramadani ngeli cherudo hima banure rakio ile kiunga lila uranzindaba ngari para ule shahada ranzindaba شهادة لا إله إلا الله من بشلم وكمر للشهادة من بشلم وكمر للشهادة شهادة لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا ريم سعود يقال تويو وسرم يسمى ريلين بليا وكمر ونبليا وكمري ونبليا كفروا للشهادة بريفاو ريفروا للشهادة بريفاو Riaminiwa sena ukaya kaulaban dambenge itari ya aba ya huskwale winu shile usikuzijo kauchi nzifambaka zinu shadakat hazamba gambu transidaba harma ye experience miloniyo hauyemba ujisi kale ya hangu miloniyo Linusifare bonu, linusifare le pare la na ikoni uchamoroni Kianzao katikati ukelino Eshele ya ele pare lina ikoni wala wadahubi wala Shahiri nge yabo kati yabo mwanashe wangu shahiri Olano no olange komori Olano nungo dafie yezi olano no bo shahiri ha Zabari wa suparu uwa mtu ya jabala ya jamba nuko Ushahiri Uishia prokirera izo ya tende ya zamba ya kambe eza ikoni za wahundra Ngoshiriwe Uishia eza jiri za tende za jiri ikoni za wahundra Alafu izo zonti pia lelo Soi Sina zinjuzo haba shamberi sala yunu usuni wa shababu wa ikoni mwambia ukana izalhunda ile nefu zibakisha tarehi zibakisha jaratil kalbi na jaratil kalbi yeke bangu yehe na mjenyo wala watoto mengo au watoto majana wa ikoni za wala wakantibala na watoto watano wajwanda ufanya uvayo shayo kenaka ukajali maroho zilawi iyo de shantwengeza nlo banura bo mandoranzi hata lelo ngene zijiri yo inde bana lo banu bo shahiri ha alafu harumu watoto wala bala
ngabo wani kwamba biza mikatadhipe ngabo wani kwamba biza majamvi ya ngabo warenga wenda sawa eza jirindi boy kon haina mna tojimete place ya mada gazo hau ya ilarifu hau ya ndobi ya jeba ya jengu wano ya wanidie haina mguso jo wanidi ola ngwani domba mkato ola ngwani liomba na wili ola ngwani lio ya doaziwa ola ngwani ola mnafiki ola chauta wezeka litepia mimi ngamibala babo riulili waridaraulwa kimichi nono tola hazamba ole zinji yo to saidie yezi raisa zali tola ngwambo bale ziliyo ama garifao gariparele shada bana mparele shada bati manami bagarifao pia ona dobia mambi dizo yaona o izo none ya zamba bala zile dizo yaona o afuma ruto jona mbrata pare banu chau abagetse kabjani mwambie namnibe dakika indwaji ni moneseni mwana matso ibanu awaka katuzi jwangu joni sami keti tifanya noko boko kajazi jua mwana maoi tsoi maranzi ntendeni moneseni le photo la hahe vanu tsoi Asumani maulidi paraboliki mwanama oi so ingamu mona ondro mwanadamu oi mwanama muikoni na bweni la bambao oi mwanama muikoni na bweni la bambao para maulidi asumani paraboliki mwanadamu oi tikolise damina erika usoma yo ujwa uro haya balaka si likoli bala adwa ende ono andwa serikali na ula zunguli atareje basi e periodinu rija ehadani la kopashia ndera wakile komori sainuban bikaupashia sibabu mpira rakanda Morisi mpira uobo watukufu yede akadhama na hatu arumwezi affaire administrative sawa inde selection rakahwenda raro mpira wenda ami van wenda ami mwanama paraboliki woi wende mzungu ya ribali ado para Noel Pinochet paraboliki tsoi nge karibu naye vanu ujuangali yandu paraboliki ndoi vanu ngene mzungu we ulogo juu no wana ameze Traore pomo na onti pia midwari rare jendo Morisi waraisa rashinda machi mwanama wo tsoi paraboliki de doama ne kemo ngalele photo linunro ngamjo mona vanu tsoi paraboliki chez les photos ngilo flou yomba coupe 98 winda mivan oi dezukiwa tu parabolique et entraîneur ya libalia entraîneur unomani nguna mrehe mubahafu zuki wangu Juma Yusuf mjini Ikoni ngene mzungu oi uparwa Noel Pinochet inde kipu hiyo no andro radunga na hodo Morisi omdainaniki wao daun ndo mdainaniki wao Morisi wana rengeme yobitweri mdayun aboke inde machi ya mando na tema bi rarema Djibouti mfukare kwa zima miti tamane machi ino yanziwa arume journali Comore écrase Djibouti 7-1 ce matin arume machi ino basi paraboliki woi kajanambi ya rongo shanga mjobanu nitowe ithibati banu ni mwambie no squadedo ando ana shohanku bora hawaswili waja wakaunire ngotere oide mwana ama ustadh Ahmed Abdillah professeur wa histoire géo paropeta mada oi waridi entraîneur ya doka entraîneur wa jabali nsujoke ngwa entraîneur tabasa abogetse kabjani mwambie banu yakana mwana ama paraboliki woi Ezekweli zaija ndabo ujitenga mwanama woi zuki wangu woi rikolise
promotion da mi afkaria tola ulo alwatwani marehemu marijusu mwana mshwatu para kala tumi mabadi nge hunula ya mwana mshwatu para turusi mwana mo para mozeri abderemani risoma metrali solange mafundi wao walisomesa OTP ya holise Sedatman ina OTP basi mwana mawe iwaeche mwana mawe iwaeche wakanza wafanywa magui ritipashie horashinde machi na sidera bidiri pashie waeche kajarohora mji kajarohora mru hashindi hawana hata ripashia rendo morisi renderi ino mpira rika baada bushini da sido wabili harumwe competition rirudi renge meyesu itwesi randido wakati yoe mwana mawe imi umstehi ya ukana yankili yahe nimba ustarabu yahe hawana lelo umji wa ikoni yuzi samdu siparantu samba bala fati huwa aja ikoni ajaka urende ajeten fati huwa azali haja ikoni utera basketi tena aja rende banumu mumtamisha mtazama dagazo na mtazama ila harifu parce que wode wanyanya hewa yede ukonsei wa mbaba yede zuki wa walukumani waudu ache warangamiza warirenda zirewe hata watumba makama wananyasi ngwa ikoni warende hazirewe ila harifu aja latiwa hunu wa madagazo ende haziwa deba nuoi katushindo hamba wafanywa mahakama katushindo hamba ukana wandona wangaliwa katushindo hamba mbaro ngoitoka yonti shabasa toda zena mna inuba basi ya tolubira yujete la basketi baringa bondo tuko barali 15 paraboliki wa eche maulida sumani wa paraboliki wa eche hashindi hawa niliyo mji wa ikoni upashi ya wende urompira nyinga nyiziwi harumwa serikali ya zali doktolo bali ya mojamo tongeza mtata hangu mtata madagazo no dunga olila basi wale wa mrengo watoka mpolos gele na mbibimpi uoda ina zukiwa ina mbaba hedo ni ulile mwana ya hafa mtso zabari ya ulo watomba mahakama tia sadi endo bya pole jeshi endo bya kautira endo bya wambia na mwe mafumo wandu waloyo parce que abo rekama dagazo afumwa balata bangu tujojo ufumwa ngetika ikoni parce que madagazo kajako la douane katujo magari ando abata bangu ketso dobirane dena ono waniza yao kuweti ntojo ura mwe bali labana nife debanu kweli ikoni mwabaganyi azali bo Mamadi Sulaisila mbwa bila esetwali wa sule bo Felix bo mwana Maria bo madam beshe nyoti pianganyi yabo wa ula wa wanashenda mzima hadiwa mzima ngebaina limautu wal hayati wasawa nende hazirewe wanende hajazikale na mbweza namna wendao ngamwedo madore ngo wari wa ina usiku mtolo jana we abo bahari ngo tuko mbani robo 10 bahari mdongo bahazini ebanu kwa masome mdode chepo kama imagine usiku ndeka da barufwe so ikoni ke barufwe na ezi ajanga miza ikoni yo bahati kanja so ndatsone ngagare neda na tia mjina neda na utamdo na ngamiza mzee ashira entiku tende bagara bitsukulia aina mtukujo wanga dompasha itwa utofanya mahakama mbeni afanya mahakama kwa watoto ikoni wafanya uvayu watoto mtamili wafanya uvayu na mtoa kumla miamjo da ikoni nabe wallahi wanani wafanya na inga mabe hao au wajao wafanye jao ataratibu kiakili ngamwabe hao au watoto mtijon laumu bati wambia watibe hewandu no mwabe ataratibu ko wandu wako jabe mtijon laumu mabe serikali yatu jao baminja kwa unomewa ministry au directeur au jao njendo buli ya mavayu ndao menye serikali ndu wazia ntino shudo wazia ngojo nao au ngare dao tisatila ha kamchaba ntwanza bajiri hasara nziro yede namna mndu mwenza akili yako ujere mndu ulona confiance do bi ulo ban tuambara mali soranti mama do bawodo amba wali demzede mndu mduhasi mama du asana hamadi ashira fiji mise dali Mohamed Shairi Ben Masudi Barwani wada waupia Allah yake balomdu ya joja baada zaliman ujawana zijana pia ya josubuti yafanyize rugozila na kena ezi hata ni wandu wa ikoni mlo ezi na kena ezi hata wallahi beseti jolilo wabo shatu babo mtumona mdo josubuti si joda bona be uniwo ni feban sha continue stay mimi ndo damina we wandu nenda na waringara jara hovoti na hulali ko wajaware mwango mawazini wafanywa pia kutsoni waza na temba point bo shango sobe wandu ndo ikrase ze family pia roana raizo zonsi pia
ata mahakama babile mahamine mitanu basi kwa ata mahakama chao banyumdo enda mwarenga tena mocha mufanya fete basi parabolika mabani wema parabolika mabani wema oi ezabari na bao nivumbwa paraboliki leo haribala Fatihu afanya intervention ikoni wapashi alumwe basketi mshindi ni de champion ni de mtu wa basket abibidi mpashi sino ngabwato ufa wantu ya kamturumia heankli kamturumia hostarabu kamturumia sharia shanga mudomo mrenge ya jibari afanya intervention pashi bali nyinde maja champion nyinde mashindeza kitu zilo hiyo kamisko washindi moroni watu pashi kwene washindi watu pashi pashi washindi watu pashi haina watu shinda volka washindi no pashi Pozoland na kipi jo shinda tole de suite do jo bidiwa pashi shayo kera kuchongeza mwede marengo mjua ikoni munyamize bonti mna mwenza shunga uo ya toshindo rongoze mwana shewa ya toshindo rongoza mbaba ina mtata shawadori ulili ya wenda uhima uzina wanyumwe mwado warenga moje karibu oparenda ro karibu no ba Muhammad Agazo abada banna bana ngamu imagine na kati Muhammad Agazo jo wona fati olade mwana wa rais yanangamizize mwana olade dezuki wa ya oja ka ufume mwana izigele fati bicho ngamona we namna mundu wao ezetabu ndula tojime toka ingebano ya ulode mwana ma aude mwana hangu mndo amaduka chaparu bidimu ya torara inconirance sha kabati tabu abonge paraboliki kamjwa kamiti mndu wazo mndo kanga mabweza kweli kojo ambaho umnda shana mkerapi usiku lelo ebanuka mumdambo wando paraboliki we oyindo la dungo uja ambeshe batabo shauka bala dondo la bala do ambaye jo la dungo aba si hamransi mndo ha heola ex wa ha doi bwa komori na mumonendo waeche hawana administrativement waeche na boka kwa toto 98 aux années 98 amumona wana mnali yobana mna foto yongeke moto kati mtundu basi amale ina mnene so yashindi hawani dia ritidulumi wabanda rishindi sidera shinda harumwe komori kamili atirangame baibora hawani dia haki tende tirangame bitori bonze asiba mudaye ngelelo nti wandu mtimizizi himachana kamtushindo daidi yomjua ikoni mbahaki na mdaidi mni kwa pare na mdaidi mni kwa mwenje na mdaidi mni kwa maji na mdaidi yefanya mba mahakama shabu kutochona oandu wapula watu adonichibu mimi watu pula watu adonichibu shakwa tudaidi yomjua ikoni uka wandu ulili wa wandu ngasina zile weshenda wanukwa chafa obarini ya uka wala ule waze mfi waloni fi wanukwa chaya minazini wanukwa chafanya kisida mu biro wanwa roso bale mizika wajo wafuma bali ngabo mabwayi wararu wenda wahiba magari toto anu yala ndabi basi alafu toujours ngamuri mwa dorengo wandu wariwa waturi waza wana damu mdocha na wao emaler ko bidiri wane sikari wana shamgari tunuka mtatama dagazo kama mtatama dagazo keja timizi 200 metres netere mtugo bali ya fatihu mojabo ejayon wamba de conseil wamba ba wamba wode zuki walukumana katwambia mbaba haifanya mahakama katwambia wewe bopa eola dobia ka upole jeshi ndela ikoni bala ikoni unaanza bopapa bala ula domji wakaya bandukumani kujaona ukana wala uranza swafi wala urivotindu bulukumani kujaona kaba lazali atoka ula dana thumani bomeri na Muhammad Sula Islam na tsaopi shabasi abon ngamjoko mjini hatu mita uli wake watoto ndo mvinyo ula wafanye betezi alafu wapula jeshi lije ni sebo mveri juu bala lirozana mdo parisa mitami uli baiba kwa watu watu ambaye na mje mfanye shughuli kala mje mfanye chao hizo ndizo mamba cha Mwenyezi Mungu kujo mjibuni kaka mtuisi Mwenyezi Mungu mjibuni abanga batati oneseza hedu ya uka maulama unema mufti na makadhi wajuha wende zan latiche wende wakauombelea usufai jihadi mguna mniko umuri mwinchi yatimizo wabaki wanza ya rabbal alamina wadunge ba dao wadunge watimizi wanza shonga wao wababa wende ni mafundi na yuto zonti pia mwone video atilwa wareme koti wa shukuria bajirafili ngusaidio baba tainwa ikoni wao wende oliwa unikwambano ngo wende wa bala lukudobi fatihu tu wado kanti dawana tu fatihu حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بس يابو إدوا
oh ajipara ndo wakawomba dua leo si c'est dua ya tulikuwa yomba Marseille immédiatement ngamla hoba nsio matfanya mna mafundi pia waparo ya twenda far sinaida rumadua ya sinema na unafiki ngamoda rumadua nguna riauni enti hatu nguna ritoleze tabuzilio ya ritole madhalimu walio ya rinike wandu waadilifu ya rejezeze haki zao wa Komori ekeka na uombe dua namna hiyo mratu vumbu mru wa party ba mratu vumbu eja kabati za party nguna to wali dulumu yo abanjaba wao mde wa fumbuni wa ikonu wa moroni nguna ritolewe madhalimu wangabiza enti hatu Tukamsi rejezeze haki za hatu ya nini kema dwama na wajora Mwenyezi Mungu wajua sikini yo wa Komori ekeka na uombe dua hiyo abike tina maana ndira uombe dua abike tina maana parce que abayo dua ya cinema si wa Komori son tipi ngari koza son tipi ngari duzu hao abika kweli ngari nyongo we dua namna ekati ndizo antina ndaru ma cinema na unafiki na ngotanganya upia angetanganya upia ngaranzo ntike njem anguna auni enti hatu emana ilombi hindi ngabo wandu ta wanu wamenyao wao nguna wato wajiondwa jiwem ngwarengezao wanu kwa tumenya wandu warengezao mukana ware jibundongo akukana wa jibundongo kana wa dhuru parce que wotido wamenyao azali na usufa jihadi na belu waudo warengezao wabo watudo wafumbulwao abungungu joto wa fahari nelebea da hai baudo wamenya wenti showa imudao no wairengezao wosufa jihadi na Ramadhani na wao abungungu jo hati yabo yabo ngungo jo hati bo yangarangamize si hantu mesisi eri lunawe mfinyo ri hibao ri firao ri lewao ri shirikio ri detourneo abo ngungo jo rangamiza sisi ya wahenti wa continuer e kanda o nguna wa have yede namne dua ya bidi womba parce que e kenede rombo dua watina uva usweza kweli rambe abukando da jenede cinema nguna nusuna tia Komori nguna sise wado jamaji nguna te wado kamwenche nguna te wado ka tole inji nguna te mabawa yache kandora mbina mnai tutoka yo cinema tukitenda mama inde kenga ba tukanda odaru ma cinema na wende sheke de namna hiyo yote de namna lazima kuzo tukufu tikaza hapo upande huo ngamwendo na utimisi ze madame bilizamiso de upande wa mwenye baraka ni opposition pour la dernière fois ngamparo ni wandu wenchi banunga bandu afikiro ngo ajoni bya uno wani bya uno innal munafiqina idha qamu ila as-salati qamu kusala wa surati an-nisa yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabidabina bayna dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula yabo mahala rendora fanya yabasayina garwana umbwana sonti pia ritsoda zari kanti kansugo parata mana makre hama andwa pashangalawa ngarijo kanda ravire mahala baloduja wandwa mbwana bakemzima yasi amintusi narife pia shamintusi narife pia hau ngebidio inutoboga ya vio isainja ma problem ngebidio bakandoro atende urohe wewe tende utowesha wewe kabatu anzo kubalia semo no ile andwa ndo bala wavuke yakwekero wasulidara cha hamadiyo wajaba buhamdu mwenye baraka tikondane tindatamba mwenye dawo ni azali babe sonika japano ndo mde subutia mrongoza bu mwenye umwambie bwaza urikishe nti bwazali ukanezi no muda mwinji huwa wandu wafu bandikamba bwareje banda mahakume ngona lo shetani uja urudi uzidi shonga na hakamu bese banunda ukafungeni au banu bese unda usurumene wakati wakashomera shaha yendi la kamba mwenye dawo bia mbe usoyambe e ghadabu hilo niyo si wa Komori hende si undungu mafoto alikale mihono kabachamba protokoli na chao no Erdogan na Macron kale fanya a Macron Erdogan no Putin gaza Macron nous wajoka na ache anusi 40 ans merci monsieur le président je kana kabati amani vanuri jahabaya vanuga bobaya vanuga boshari vanunanga mizo mjini hangu mwenye baraka untabatizo msihiri umenye menje mjia nemezekabwa untowa mji lodi handa nedo na mwane mna haramu wa iranzira wana assalamu alaikum sha audio yo mto baada abuyeka wa zamana damwaza damjombe kene foto hala mwane wa maka uja kwa mtata yao jemria gudo wafanyisa sinema ila buye tukabidi
comportement mjo ibalia mwanesi zila zijiri idi bwana hajaba hentujwa balanda arendeje ntujwa hano indina wavuru indini wadade bale jali koi dele jali kola doka sema foto ya ukaidi bwana nafungulwa idi bwana waisawale mwando adore meale jaliko ha aba wajiondoja enusua wafu enusua fungo enusua pashe enusua jawarangaria ha boy lindizo waba boy tinyango aramba munyi hende o munyi ngo aboka agenda da no roha si karjenda e atweda ndo woi Mamadu woi Hassan Hamadi woi Ashirafi woi Wadaani woi Baruani woi Razida woi Mahamudu e sira tuenda galifanyao e wedo ujoka shefu bo Mahamudu khairi wa baraka Mahamudu ngujo faharaju hana mchere ne bawide mzee woi abidi yake president wa Komori déjà parce que woi a voté wa Mahamudu je l'ai dit je le répète woi abidi ya rume Komori akwa woi wa Komori wa mtsawa Maître Ahmad Mahamudu tukufu Baruani hende esi la baki wanga opposition likakum Baruani amba hende hula apo babaki Mamadu Mwinyi tibure Mwinyi hende na mwambie Mwinyi hende hula ya baki Mamadu Baruani Mahamudu Swamadi bwana Ashirafi Dobi Hassan Hamadi Wadaani pia kani hun wai hende hun gesi sira tu henda sisi qu'est-ce qu'on fait les moines c'est au Kanango de Jisto. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Va de hu la bango de hadis. O la yamdoshe ya katuki la mhaure jei. Gego ne saba mzima hweda mbani no hweda yuto ulo mba hinto. Wajomba tu wakaenda mbani ulo mabanganyi ile nadri waro waoche atamduja ndo eba no yitunga la wanichi. Shamzima hweda mbani no hweda yuto na hinto. Sharirate bwana mwatibili munyola ngezali ikange yazali daina ha emana rito wazabadi hinduwa waidi si rito azali emana rito wangamiza hindira rawasampanya rafanya rongo rato wamali rato wamvu docteur kanti munyi wanonga yazali banu munyi wanga yazali bayi munyi bahe katuenda katuhuja ben tu nyinyi ngamjoka ujusa mndomu position ya hanyu nyinyi ngamjoka ujusa mndomu kairi belu de kanwe maja kono da ina msaidia kwa sekana wajado abeda abai kayo wabo parce que on va huru duniani chasisi sigarfanya si on ruwa no bwana watondoko abangebe ngambe horisa laban ni be shefundi wangu al muhtaram fadilat al ustad wazir asbaq ya kaubidi weidi anda voto gouverneur riba Yusuf Muhammad bwana mtukufu nabe ambia Mamadu na Baruani hapata Baruani rafundi wangu rawe mzee wangu Baruani razuki wangu mtukufu Razida na mwambia walo Faransa wamjuleni razi au mdaze tena mtirongo wetena na mtoda za mtirongo wetena mtivumbo ya Sumani na rongo tena basi kairi mdaze mtije keka mtwanga razali na mtodas mtirongo wote na wala mtende mfanya conference tena au mparoni mtumtete tena na mwambieze parti zilo hunu si wandulo hunu zami ntsaruma parti la mina mtu sheke wambaga watu wa urali kume bami mtoto na mwambi ukana enga mbe omba hiruri sisi wando pare na uri lere ndera hafe aunga mbe hao wando ateri sisi habana babanu wanu na waso pare ni wababa wanu watu warantoze swala ona wajazo msirini inaba ndo huda ekeri wapara rwani ka watu wanu makazilio abasa ngambe omba hindu bojua bo IPDC bo kadimu bo krani bo richa bo ze partizanyo pia ngambe omba hindu ifanya ndoko aunga ritso mamdazi shaka mna ujua ruma mahamine bo Baruani bo Swamadi bwana bo Maître Mahamudu bo Swamadu bo Razida mtokanti yabo mtofanya conference ya hata na mzezi conference ni ngosi mwambezi partizanyo ngamtoa kwa mtuto wa basi na msiye ni ngosi na mabesi partiza hanyu tuema pesa be emana o andro emile azali zilantebe zila wala ndo kwa mako mvuzo kwa wende wadi na besi partiza hanyu ritsange mapesa watsange manitari mu party shanga mjo tsanga wala kabatiza haja na bali tsange na tutsanga mimi fahari
ngamzambo nano wandu hanyi kwa zijuao kabati simba hirubani tukamba kana nane mguto enero na miula na kakanito nana mi usimbu haten nana ile gari la hangu mi ulito a disposition wazona kwa zijuao basi Karabi mtukufu Dr. Karihila wone sokodi mstaarabu wa Karimwe parti ya CRC ywe shama shaki fujar sha urahitwa wa Komoro shama sha urahitwa wa Komoro wonesa yakwa hukuti uroha Karihila Swamadu wonesa ndo mjini hanyu ne parti ya hanyu Mamadu doma na tuwa afungwa de hari Baruani Sambi afungwa de hari na mziye bana basayinu mkarma telefoni basi na mziye rmo telefoni mpare walo manga ni parti za hanyu ne madera wa hanyu wamena mbemba ndo aona nifanye chao kikamtufanya mtamerongo tena bali nemwewa tibi dilo bana seibu betibi ni ritaji betibi ni conférence sainte wana ko to conférence wana gwanzo action wana gwanzo action vanga mjwa ndongo ekenga nyina mavokanga mjwa amba shayi ketina bahabari babo wandu wararwa pashia wa Paris madina hangu ari Marseille wa aeroporo na Komori oyi passport gere ngwa we are de joy ti paroti uzishono ebanu wele tina laho we de datilinu aina mdia zalo sikuna zalo e dati na zino abugu tundo hata we ti faro ti la ja izo zingu wandu ngam mzabo bana e malaba yao ulio ya wunda enti ne ze promesse wafanya wa balo milioni wanafishe kana we ina tiche bana au banu kama zoni bloquer wa Faransa Weyendo roha woi wikatutse weyendo roha wingondo godwa sisedza hawi ine areterwa ni kekanje roha Faransa imizo bada kotifu wallahi kairi wana ndo anakando eko akomoringwa enshio ndonga mi Faransa tena ntioni nto wao anga go walo hunu ntwanza ni wao ndikaba tono mimi ndo kale nti hangu ndo enshio ndo aruma haki na uadilifu parce que kabati ulona peti ya hula yanu ya jomta tai kachala mtata nge mwali kabati la pitali ahibiwa abo mndru mzaza hangu amnika telefoni ya pare aba unipari ya mwanangu banu ba emrarege telefona bala miedeza Allah emrarege telefona bala miedeza kama una haramu na ushenzia namna hii ngawo moto yako lazima kufanya bahaza unge makini kabati kartuone sasa darasa eze jumani mrugoda ringe bala kiembare ya alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa nafsi bi taqwa Allah amma ba'd kiti then jibia zemizi bure jikende imana kutuamba kana yenye tukadusaidia masu wandu wangu ndo naingia msaidia hao wandu wangu waranto msomo wandu wangu warante malezi wandu wangu abulia chaucha c'est ton tipi Iso di zwandu wambi namziye mwambia kana na mtaseli watu omji unuta utamali yali watu ndo mwengo tukusafirana wazani ngo tukusa aina mndu mshoro kubla mndu mais je pas le temps ba mimi raha ndo mwengo wao jao hai ndo sengo jao ndo mmevumbula mndu mshe no ndo shongo wao jao mndu mshavumbula mndu no ndo mwengo wao jao ha ninge ujira na mawe daika genda bango tukololani Sidina Omar wa wando ashe ba yo ndo umeba no wando ashe waliyo ha era dalole batona na bien c'est les asolutoires les ele jimbo tabe ko titamani ro umero wash wala ngo wando ashe una mitsani mulando ume izo cd yo makasete yo magavrosh yo kula mawahamba yokana usawudungwe ka umuluti ko fonfiombi kutsa umrumme ode uhulu wanaka uchunga wena umkobani oyiba ya mimi ntutsa banu mimi baboteri woulala halena yo ufu banu mimi ngami wa unyamiziu zeli zitobia zilo komori tinyimi ntutsa ndivula ndrumme ndo mongo uja ha ewenga windiwe ona mdrumsheda kwa bizasi ufikiri wala krishi wadel au ufikiri wala matidu atambape bongo topondro hana o mdru chikodo kwa bizasi ya pamna nyile chao izo kaziro izo mdulani bawona mdrumme baheda jipulili ya jitari mababa mafu ufikiri zila kubongo wana mihono kwa ngwenda ufikiri yala dana mapopoto na marobo wala mdrumme ava mdasiri gile
eti mtu abia tukobidi mama ngemba toruhusi wamba ina mtu mwana na tobia mada zikobidi mtoto sijua kimi sipi elena kaze machi ya sanga rifanyo machi ya saya yo liberté hao na mkaze machi ya saya ombekana na karibu yao machi ya hema o azade na wandu wa na ombekana kabo machi skine ke kabo machi ndo achi ya kaumulu tuno no wazade waje abweni watoto hapo mndo abale shono de na njeni na mndo mwarezu hapo mavunze midu hapo ambe za mtoto uhima tena ke aje ambengo de mpira mavunze midu alafu ze famiza wana sho watu wana yo sport sha spori tule mna mwana mshia tulolo ya tushadungane na wana ume na wandu ndo magondo ari mipira wa boy bla imba mpira mafiti yo itije itungeza ndo wajitsu mdaje la mengola bali kubyo bala kupiaje atabali mna mwana oye do la kushambro ni daena akadaena coach wo mna mwana haina coach wo mna mwana haina dobi wazaya mna mwana msho mna ndo mararungu hapa shia enda kaiwa rumatiza wantu wataka mchujo akadaena dobi wacha wafanya alhamdulillah komori ho mndu kafanya ndogo za ibada umra uheti pakafanya ada pia pakagena mamegomira ndaru alafu katujwa hizo yambao ele juale deli mbaba isahura habala malala ufikiri wala isaha pashia haja na ela malala uda yabali ya wendao pakam nuguro ho urede akabagena na ndo heji abata mduka jipe tena wala do watu huno wana ambe omba yangu heji na wala kana mapesa ya mkomori iyo ya dynamic ya hayas halafu watu huna wala mingo ambe ukoko wangu heji kondo ha tatukana bayi nunabikada cha amjwa garjodu nganare ni damino waniza ikenga mineze mwa hii ikikatina akajaka na mimi ngamina mwera au ngabe yamnaambia ukananga mtuka wo move ijokerini fe ava ya hao izo ndizo ndo ambilo wa harao ya komori mimi raha minga mina wakati minga mijeni minga umbe haba leta utahufu zatao hende hufu woru pale wo abugetka jana ambiye o wantu kama ba mwinyi hende na mtaganyi henyi ni borazida bo baruani bo Hamedi bwana bo Swamadu bo nyoti pia na mtanganye mparwana nyanyi walo bonze ze partizi lo bonze na mbemba hindwa na mbele jula na mbeja kama mnakutoja mafanya jua sasa shaka mnakutoja ubaki na mnaino ina usiku conferencia ni ndele position conferencia maopoza conferencia jao hata abasa mjamtanganya na comrade wawandu wa staarabu wasoma na nidhamu njema baada nidhamu yobo comrade karna uparjo irumia emfaranta hari promete ndogo nikadechi kajari fanya ndongo yabo sisi derabigiri mbali ya pression eke komori kamili wagbo haina wandu biyondro hawa sisi awaudwa komori waisa wale mewa kwa jashinda misile na wapu fare wanatuambia ukenti undinde jeni uniko president alafu po wandu bomze minja wapu besi watu na zenza ya hawa ono kwa watambia hawa dubu jetso hole wakawita bo mamadu bo shapia haina mdia paro hadisi daine mwenza shonga wa hunu yambe na mnayo amitile na wapu wana balendi fanya na rongo wao eta zo des habits shekar so daze na mnaino enda bwazali tsoni wone taila belu hakamtimbuliani kwa watu shinda wa mzia hiyo walio effectivement il avait raison kartisha daramzia akanyi unupi aina mkoto amba tambani keti ndinde tamba kamushiliyo tamba mtoko paro alafu yo be harandevu ndufikiri wale ntwakiyama yo uzibe harandevu bokongizo hulera ntwakiyama imzuku kamjo paramo akata kamjo po amraja ubeshe wala president kupashio na yeye azaliera kamiza na wandu hifana watu ndio cinema hiyo ngena ustaarabu ngena mapesa nge harumantiku shanga mina baroko ni juwao ya ukana no so unity izentiza subuti malikati mura na faranta shahata wakali Mwenyezi Mungu amwimilia Burkina Faso de namna hiyo izentizi wana ugine de namna hiyo kwa tia paro tuka wahura shabo ambako eli Mwenyezi Mungu awasaidia au kama Mwenyezi Mungu yobeshe ya wandu majeshi uwo pale la kanzana hapo watukufu ngamtimizi uhusu posto tsainu na itia bano kwa lelo ni pare exercite nabe ukana attention tumihamba ukana man dakhala ma la yughnihi laqiya ma la yurdihi eni mwenye unjia rumanogo za tumhusu basi ngujondana na ndongo bokoke zinahumjibia titia posto tsainu posto inu mimi faina aina katina shilena mna faina hafa wabba mianza lile
mimi imagine bana mnamoto mtete namna hiyo bana wakufanya ngoje bana bana zabari ya muwe namna hiyo bana zabari ya timba ngama ile hata M6 bana wazali watambala hunu pia mtu mna mwana wa mami sana mndo amadu wewe na mndo basi kutujeta mndo izo pia mido juu sama swala chao halafu tijaba ramba kwa hii bamba hii jo wando tolo muhazini wanu kabando njo koni para bofu sababu atamjuka uwaswili bano ansidera tolo hazini aribanu siwa mwenye baraka aribanu sisi wasana hamadi ritolo aribanu sisi kama maduri tolo aribanu sisi tinde sibo mnyao wandu wenjo oni para waboy bila mndo sikini ya swafu watu lazima babu zamala wani wala namba kredi babanu izo za wafanywa hazi watambi hagejize sisi tambe mreni asidera dumizi asidera lepele obasi tidesi ngamona situation amadi na welera yiyonga bo wandu wenda wale makosi ngabano dova huwa yazali walibao mapesa ni mbrani kwa 20 ni mbrani kwa 10 ni mbrani kwa jo alamongetsi sana beban ya ukana mimi njaparo dzia ya ukana mimi ikoni na mitsamihuli mimi muikoni na mitsamihuli ya kwemi jiyo kati undwani njema wajoni milieke ngwanza wake kwa tutsaha shanga mina barugo na bao banu yokana alhamdulillah wa shukri lillah mtina anvia hamu swafia ukana na berugo wando amemdo kwa mtiani cha basi na baliza ngo zira ngamiswira kazi langi zombi amina yakini banu uraha imani keja wa ya ukana ni joke katifu banu ngamjuko ni koma wajoni bali wande watibe ngama wani vurisi wenzao aina mko jenda za hoho inde yanga remdu mshahe no wana ni mruma na mzaza no wanzani wahe abo ijuka ubaki dami na Mwenyezi Mungu ne malaika tuko wabe hawa joka burini hangu waqaddimuni wajoni vurisa ahwan sarafu wabire wende zao yabo embabiyo no eshelea aina njoka nishoke jore bagari ngejore ngone mndu wacho ndashikwa jore ngone mndu wacho ana wari tina banu njoka niyo embabi za amali na hababa asinizo na habe makaulu na yamba anaweza kuona fanya yapo domba Mwenyezi Mungu yajalie yari winze arumaze yari towe na unafiki sudaisi bainga abantu anza ni mwene au ni wishiye batika umanza abatatira tika uhifadhi zinugo yakawa kuzamba Sheikh Sudaisi wala Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq nguna ritowe arumimiyo ya hatu ya itwahilisha ya towe unafiki wa a'malana min ar-riya ya ritowe na pawa wa alsinatana min al-kadhib ya towe na ndabu wa ayunulana min al-khiyan ya ritowe na ukhinifu abonge erinda nasi o wandu wado furahisho wanadamu wonsi pia gaya la naluha insan yono waboko kabatu joshinda yari dichwandu bano ekamru kwanzo yari dichwandu atwa mhezi za wanema jimbo wotse kamtu bwele jimbo kel chakir la kel chachisa hayi banu zaba tufungwa ndo arumwe listi bidicha idena mna rwadi yormo wa komori o komoro wenji au ulemengurulo nuwo mndungu wabonongo yari disho wandu na banona damu autu amba fahari mndu mwema na balaka batima na damu mwiha madai kabatima na damu nzato biyambi hamadai kabatima na damu mlevi hamadai kabatima na damu mwizi hamadai o anada mu amba kana fahari mndu mwi dabala gena rogo njema yalo nizo uko Mwenyezi Mungu uzichuo ndimani yaboko jazakallahu khairan ridha an-nas ghaya la tudrak inu ndongo boko tida ina mndu kabati ujoshinda yaridishwa na damu wonti pia botu kwa jo hanza botu kwa jo huyenga armo mpira kabo wenga Ronaldo kabo wenga Messi haina mndu gena uwe ya jibi wao na amange amobo Mwenyezi Mungu tijeti la wakati na kredi banu ti umema reba na utetezi njendo fanya unafiki banu na ubanga wangu bari wandu watuka uja wenji watu wanangali no tina ulida wandu wangu wala ntina utabana ndo za lelo muhimu so afeza lelo muhimu ndongo njozi amini mtujwa mfa ngamjo zamba mkini wake mndu mzima yavuke mkini wake mbaba mzima yafanya azali unafiki yavuke ya tawe anu unafiki huo ndibana njo usubutini wabe uso parce nga bando jamba minja kautu ya kautu ka charishelezis abiga basanza na behindi nti banu ha unafiki ngam juwe ya ukana ngam ya danger
ekati wananga mjohufa ikanja wananga mjohufa mwanashe wangu Zainudini kajaka haru bwana hafu nguna mrehemu daeno wafu hatu wonsipi ama dagazo kajaka haru bwana hafu nguna mrehemu daeno wanyanya wonsipi yabo otani fe haukatambeza kweli bo hamana tizito wandu wanua hisi yaukana ohibi ya wandu mdulumu wandu mpire wandu mloze wandu mniko wandu mfinyo ndende msijineti hatu inu basinga mwambioni yaukana aifo omwoti mbauso ni chimwambiani izonda zile mocho la lulu ya bauso yamba ukana ashe wanu mnyezi ngungu jorilane kakari jaju wabanu ralaane eshetendo ashajirisiwa ya wandu wajibenuwa wenda wamba waduwa mpira sile maulu anarikanto statui arekonesewa ngarenda o ensemble ande ma de ma députe wa représenter ka umoluti wande maulama wa représenter wandu wanchi wangamiza zongo inimba ko zifanya hakadoka banu ngami egari na tsatsaiba ikejabi amatum mwaza tum amina nyora atantushinda ena nomba maji chakuna de kabati tsuminga mno otukamba tijaundo no tidne mnai kuna mtu ubeni wena mna ngebija wanakana sinti ko zala singa sinti ya Kiislamu jaja unani trao halafu kemra jiben wakapati wandu wasubutio wa wana ikiawo belu na usufajia ni na Ramadhani kabati tu ambati jao abiga kwa jana beba nubo ikoni na msamhuli ukana wallah ndemichi hangu aina mahala njo kai kinga mikomora waka mjenda uninga mjenda aina bahanu njo kanza nende manama niko ekangwa nzo jo urenga intervention go jo irenga tout suite amjo hambie ujo kanza yanjie shahima une seconde intimizi yauka wajiri dhulma dhulma hiyo warengwa ma journalisti waoni sokana hacking yonda warengwa ma avoka wa détourner wapi ngamazoni mboni liste ya avoka pia warengwa harumo ya afera hii abange owenye tabia wangu wa idemande ya taratibu hata rema journalisti rema avoka pia ngwatsubuta wa parwa unomeki aune wedamana wawani kamba hindu utiparojo sambatena utiparojo warenti wafanye jao wakaushio wenyi dhahabu ya watu lelo sitafoto tsalina harumo zile rezo sosio intimala hamba jao ngabo wandu wenji wadhulumishi hao ngamishio wandu wofumbwa jiburi luka wajiri detournement na problem zijiri wandu abasene mndungu jitamko harumo zile rezo sosio alafuti ya wandu shatamba wala wandu wa sheo ma muhtaram ngamla hoban siwanisa lelo jumani kemakini kemdu ngwanzo afera unika zekifu na telefoni dhamana momeki ya mwambi ukana ngari tambi hao retire baimroi zenogozinu hojiri wandu wabiri bavuni ze famille zende zini kwa miadi wapuwa ma voka wende wapulo wa wandu maduhazi wende wapulo wa commission yende wapulo ma journalisti wende oze qualité jozo onsipi ya zende aboja ngabo wandu wakaupara no tarao ngojera ngambeni kada kuna urenga ngojera ngambeni kada kuna urenga zenogozi kazaki wajia wandu ban titi ya ukana kamlibi yedio naanzi ya ukana henye kamlibi ya dhahabu ya wandu abanga mjuwe mtu no wandu asiba budo welio hotere wambio wandu ebana ketifumbu wa mndu bana egebelu na usufa jihad no wandu wa Muhammad agazo mahakama yafanywa tijo kansindo fumbu bana Muhammad agazo haulo hafu awafungwa au jao ndazama dagazo hanikwa isho ya joka hanza au yambeka mtu amineke ngujore ngapahindo kwa wakanze mwana hebasi haina mndani ko haki haya tijodaza parce que c'est déjà passé wakati na kodombe ila arifu na mtoe arifu Arabia Saudite na mtoe arifu wakati ya tolo hapa sasa kama unishio no bomakana ila arifu Arabia Saudite ila arifu ala tu Arabia Saudite hapa sasa jange France ngamjojo makana na mangalela arifu basi shansi labana mumtoe hono bange harumati ikayawe keze conditions zi nyongoha aboze ngo za ingizo jema abangetsanzi haba ulelo yoka ittaqu dhulm ittaqu Allah kam libe dhahabu ya wandu tsantia tikazamna ndino ibasi jao njala pisa banjia ya mado c'est pas l'endroit de ya ukati mdu ya jia dufanya wendo huwe il a porte plainte banjia wasaya mais c'est vrai il a raison il a porte plainte amfikiru kanywa mitani huli nyandu manzi haya
Mwenyezi Mungu kajamba ukana saidia wanzo na jau habari saidia ya dhulumiwa yule ya madorant ina ya dhulumu e maswahaba wa ya dhulumu ngani msaidia umweleze haraka ya rente dhuluma babo humvukisha halafu la dhulumiwa ida sahi haki yake umrejeze sikautahi serikali warejeze elarifu ya jia trete wa Faransa yaboti nusuru e madhulumu abasanga mbauso belula be ranti mtibu afunga mambo bana Allah aina mria nshi karibu na miswafi msaada mweyulungo toaze darasa Facebook yao tikada mina ema hala ambao Madina Tilbomoth rikawana na wabush armampira oandu wabamba orikaenda rihla rikanza rende mala ambao urgata Ghardaka shinarabu rede atonziani irisis rikanza risisi wabari bala karja bali passport na boni mraka na carte ya étudiant o akanize passport arwa odo ambidi wende ele zaralisi sabo ele gari todoli yusabo lika usereje amenga nyamagana nda Europe e kabaya mimi e mahala laya aswa ikoni o anduza mtata hangu ikoni ile kama tujika jaja sekana bwa riwana kabati ya tukami suiri e mabaya neze provocation ya keka wanabo abo yo batrombe au mroko besate do yo na ndo tukajao manti shaho wana nduwa wana e mabaya nduwa yafanya usiku ila kautwe gazeli ulo olada mina bolt demeza shonga wa la mnamba ya repair ya basa dingo ritomwa manani shada mina bolt ratele lanchi yabala na mina tena le mwaban le gunguno na le mwabatra ti replier la kauchalo no nduba les docteur ici les hapa na wakati lani kauhen filme bana o wanama Josaid pa tawa ya wonti pia su rompire ze tuira amuna wonti pia shanga mina nongo amobo mungu ntife ki haramu tujoda mdoni direct sheka hacking amjo wana abagetse ka ujama njena mbeba nyoka eketi saidi ya wandu to wajua ko jamba wonjuka wajua mengoni mweze tuna lila dele foto la Salim Nasoro e namna amamuri atinzambuzi ala zwa bontine damu ni batiriko yoto do yabonti wana usiku yona onele foto ilo bwa Allah wonja paromon nja Salim Nasoro atafaiso nja paromon kushafaiso libya jaka urelezeze ngozaje abangetsika ujama njana bebana nduge na shwa mbili ngosaidiwe ya dhulumu au ngomwambie ukana tija saidia wambe ufanyando kama na haki cheke tija bantambanga majomba ndo hangu e utoka urongo wanelea renge mbaindu yambe si yaila mbaindu aho abo basi hau yambie ola dhulumu endani ke ole mbaindu aho iyo de kiyanki ili iyo de kidini iyo de kimbad na mzie wo swa jihad horo puwamba azenda zo wandu hifa wenda hofunga wandu bure wenda ho chao shaka kwa baba wenda wamba uswa jihad ngore ndo lelo wakawomba duwa nguna unike umuri mle utimizi zwandisa tikazele foto linu kwa wandu wanjia wakomate oba basi mndu ujonjia habeda one mahakama basi ngutuoneza nonjo mwabasu parce que kabati mndu lona akili ekati jilevi ya udaba ngujokana komori kabati mahakama wedi madhalimu walevi wontipia eketo do undana na kheri chao abba yam jabane ede mtamiru na ikoniransi eketo do undana na kheri sheka wadilifu embabiyo sinaoda nabe ashe na mkena ununi mkeka mkena wakati yo ngojo lazimu yene walone ze besoin tunamba tondokana ya zina ba prefecture au unikana dini amjamba anambe prefecture udofanya extreme malina na zone watu dopasha melina vyo ja utamna extreme wa majana maili wodo wadili fodo aminifu abangia banga mlahoba tiwanisa ntirongo wenai shazi mrongo boko wenyi wede wataita abuya hao wamba kartu iona ede dau kartu iona na mimeranzi wende bila ficho bana yendi bana kama sende bana mtaende hono enyo anu rende mana hone tkejaone ha ento abili ola mitara ola upara yidi abasa hakati do mana abasa oli abasa mumde ibanu gamjore 13000 € basi ya gojerenka kuna burenka
anafungo wabio wandu yodo amba kana wanfa haringu toni vumbu farangu toni emana tsojo vumbu hili ngela amini ngena msome zindu papara mkazani ndabu ngena msome zindu mnangamisi uka emruoi karja paro ne afira inu karja paro injia karja ziju emana watu mdo soma onyo wako mdo soma daba urenge mna ipini ngamparo mazarifu majana maili mrenge zija afuna mahuri mhale bonti mdu ya pasua emru ya kaza zenda bozinu ne mwangamize na sekari sipanya na irangamisi ngena msome ze itimane ze badiri bafahari ngumkaza uninta basinga mambo bana ramera mshe njanji ya mru ti demande okana ganze dhabu ya wandu ekemru arengemba indu cho wandu itwe hai abo wo witsi inti mnaipini inti rani kumeza foto hamdu za tawa sheika bantu amba hindu wandu mreda renge inti ya hao ininu shirika lidona mali lidona mapesa lisaidia wandu na mfanye bunjili hiyo omeki kamili mtowe dhabu yandu mniko wenyi amtilo pa jomfumbu wani tena ayibasa aweke tamba kana elarifuna tola Arabia Saudite akwenge Faransa abonga mjoba namtsa edala waraka ula pita la raka mtefari ba isa ilata au mese wala isa ngudono imaja nyongo abasa elarifu wenge Faransa geba nongo twamba ya tola Arabia Saudite ya tola jauja abonga mjojo na stupid kam mjojo na daba eketse ngam twamba roko boko keziti juzi mono utungura kanu wondo damina wandu bagaro wano bwana reprepare we namna rujuka darata he azali na bala haja shapia wadaza watata na bala kasarume mabangu gari hadisi waziju alafajo abadura zo abadu bazam ebo mazamba prepare orende ange bana zamba mziju wakabatia marongo e bana zamba gari prepare waru mabangu namna rujuka ndara fanyise rongo prepare le gari namna rujuka fanya na zira ngabo balangano ngabo bala majoin ngabo bala jao na mjoka aje kamtunambi ngamu imagineo namna najiona kamtujiona stupid banga mimi na watu yitiba basi iyo ndizo namba bana dhahabu ya wandu inu ko wenyi mradi shati vungwa dhahabu tena yabonga mtoba fahari ajuamuo faharale we fahari ngudovura bange kamjojo ambaye na mtuka nsoka tiyo shatanke haki yaho wenyi kwa janiki wayo ngamjodai basi si telefoto ni bana enda rumwe rezo sosio zadani mitido yandu ngambia nambezara kamjeba ngamumlido ni bana na muhimide Mwenyezi Mungu bonga abo makaulu ni ukonziana rowalo ziro alima jiro wajinga rapia ngamwaishi yo ambao ngamjua zidwa abayetse kana abo ngamjekata na yekeza inde bana ndo bakana non c'est leur choix c'est leur liberté amda tsofirati ba yo amali qawmu lutu na yo ziro yo itongeza ngajwa ngamisa sontupi banu ibada na mwishiendro et puissance ya ibada kama ndugu Mwenyezi Mungu do ufanye zano ngonne zino do amini zakat sumu swala heji ke ushindi shetani swafi ya ibada swafi do tawa izo mrabo titengele ke utengele ya bongo chona yo de mana adam yatola bebo ni direct wala taqraba hadhihi shajar ingara ufanya jao ashinde afanya nzima au mbili funge tumu badinga mina nzaya ntina ushinda ngamdokana nzaya ngamdoleo aiweti mwabi afanya shaka jashinda shayin utitengeleyo ngamwedone jeri wole ofanya ndogo mndu yambwa atifanye iyoyo nziro ke uzifanya rahana zino yambwa afanye ke kujashinda wafanya enda hechi yonga tuma pesa menji minga mimlemevu ngamdo ntendeti ulo waiko tamba mwene mahejika mjenda ngamjogo utishiriki utione mwalimu ngamwedone jeri wone anamuone bawe ingo jashinda ndengeze we kuna kushinda bo Mwenyezi Mungu bawe ngawe na retard iyo de fasira ya ukana homru tawa enu da bien fatakuna mzeundo nitaverti java sena mnawanzi hayo au pole mdo kwa mziani ustadh Jafar haizo watukufu ngamju wao ya uka owandu wanu maudu tokiyama mkinwani shukuri Allah ngamjo ni shukuri parce que ekamfura haemba hindu mwenye hakia heinu ya janiki wayo uqsim billahi ngamjo ujito aswafi ngamjo maskini ngerishi ya fakhar kairi homru fumbulwa na ibanu baido mana rila pisi wao rahanu mdo dare mekoti
aroma mndu dhulumu mtione ukabanu tijada za wanu ba ni wandu mda zao wallahi mrengo tuamba bano wabidi wanesheleze kwa jana shelezi za kweli na badatika udhulumu wa rabbul kaaba eko wenye dhahabu yinu kwa jaito wairenga wallahi ngwajo ujitwa maudu tokia manu ngwajo amba maskini ngeri ndashe hizo fahari ya hambari ndari uniko wenye karijajo njio mahalani bano wapa sayi ne kawa ito wade waono mdi ya dhulumu mru eno na 2 euro pia ngwajo mroni wajomba alhamdulillah mdola kasababu da toba dhuluma ile ngani mjomri ya dhulumu mtu mathala ni mdodo ni kwamba visa wakaja ntine visa au mdodo fanya exam wo abdubiza mtu hasini njamsamiki joka basa ngami jawo ketindo be wala de antongeza wala de anifa mtu katuma uparata mambo masiku damina Mwenyezi Mungu na jani yeba ando to hazini mdu ya licencier mdu ya tuhuli ba mdu ya dhulumu jokati tende titre cha wani gwema pesa yangu jokati fanyia daunu mwasha warenge mtango jokati tende cha wani fanya kwa mwana mdia tinzo toma gejuze mndu ya kanamba ndio alawaende irenge ndambwa kabati enda gozo ja ukwentu kata kujaja wallahi kwa ndo wanu ngwabajomba kana ntoni nje mdo ni ba ko uzijwa kujanesheleza au contraire kwa ni dafi na mi ujwa wakati fanya naji shetani pashia kama thali shaytan idh qala lil insani kufur kujamba uromo hono poshoneke kujarenge bahindu gewe ulodo manemana ngotojo hunda kilo uhunde volonté Olivier kipi ya mpira selection ya daula mapesa na la manda ya Cameroon ngo hundo nafasi wale wa hule baya la mbejo uzini ke wandu walimaji shakutunda usubuti wa urenga ena mjobu kwemba ndo hanyu msioni fumbwa tena inda ilamba ndo mwana yanti na muirange mwedezana mdatini fumbwa tena ya weke mruga leloni yanti heba nuni ono wandu ayimana utuenda wa porte plainte indi engega sina mahakama iyo choko bideze banki zo ziba laranti hale nai elebe ala imsa beniman sheze maliza ko muri zongezire ngwao zidoni kwa haina ujoenda ya bahuwa ya zali zidoni kwa haina mru fanya hata zali njia swali ze juma zidoni kwa haina mru jonjili ya wandu waje wazini wale mekoti izo leze maliza hinti ya hatu shani wandu msaidia wallahi kamtojo jitwa o ana atu wasampanyi hakabati liko likabati la pitali kabati mbarongo ilo montiju ya kabati mwenje haina mtu taida waikoni wafanya jaliko eno bimu ikone da baba numdi pasheo nje mdo heza majimbo ya ukana kartina Paris wa ikoni kabati shangwa jojo ambe fahare kama kana na mwede baba numdi wa mtabisho mzaza madagazo ngo imzazangu sof yanto tumboni mwana shangwa wale mzinga haulo hafu ngamudo marenge ya mu nje mdo muone samzazangu yapo gutojoleshele mwana he hafa baingala wa mdiwazi abo izo mimi na bao shaizo kabati mdo jozamba elelo engenga bo ushujanga bo binadamu mdo jamba pobeni shabani kweli unudiro ka mji wa kamili ngwa wanajaliko kwa tusifu bwana harusi shangwa joke kento adamba kana ikoni chao hivyo ngo tuko samba na mwishie jumba madadi wahezao na uzina inuke tupo mjishe boyini wanarungwa madawana oi kana ngambia mjimba Usede mkasa dei ya usede mkasa dei arati no magale vati hamba hai amanzo no gale mishiwe yati hapa usede mkasa dei ya hibushitio emaba wakayati ndio mkasa dei ya maba wayati usede mkasa dei ya hibushitio emaba wakayati ndio mkasa dei ya maba wayati habida ya la fikra rambia rais ya rambia uka zemali banu zilio waida ya hule ngano onda hule sukari ya hule sukari onda hule madawa ya hule madawa ka zibei zoga zokasiwa harumasindu zili gartanio ya kayali haba garanzoli badili nti kena ubadili handu makwete kechuba lonio abaha barabo hari sisi manada jina reji kasina ramadhani ya likabili vanu mars janvier février mars garda argabilio ramadhani mwezi mtukufu ikawe mkomori ye kalisa wa amademezi yoingo achina kiaunga jo hima hata umwezi wa ramadhani ngeli cherudo hima banure rakio
ile kiungarira uranzidaba ngari para ule shahada ranzidaba shahada la ilaha illallah nambeshelewa komor le shahada nambeshelewa komor le shahada shahada la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rimsuhud ya gar to hiyo usoma Mwenyezi rilendele wakomori wanendelea wakomori waendelea kafara ule shahada bolivao risifare le shahada bolivao riaminio sena ukaya kaulaban dambenge itaiya abaha ya huskwalewin shile usikuzijo kauji nshabaka zinu shadakat hazamba ndugu sami yani kama assalamu alaykum tina zinjuzo haba shambele sala yunu usuni mashababu ikoni mwambia ukana izal hundale nefu zibakisha tarehi zibakisha jaratil kalb na jaratil kalb yeke bangu yehe na mgenyo ndugu sami yani kama hono shambuka japaro sami hero idoza hunda umjinikoni gardo ujwa enda mwendo lisami shero keno pardo bangwa isemu goza rondele ubahamu watu wakaya ubahamu wahifadhi wakaya ya nefra majana maili henda ya volkani mruma zankiri ikawa madina mnazambi shauka wakaufuwa mau wakati tabuzi wafuwa mau karnofiha shema wa yafuwa watoto wao ngezekabwe ndokia sana nefra majana maili ya fuwabwe ejawabudi sasa Haukangari aminio ukandulumiwa na wambia dhulumiwa weka juu zaidi rekidini rekidunia